إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. اعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن سار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. عباد الله، حل علينا شهر الله المحرم، وهو الشهر عظيم من أفضل الأشهر التي يستحب للمسلم صومها. أمبي الله تنو أمبا يا فدلي أمبي أنيني ألافي أكان كيسي كابواني ركون تورو منان كبارا جمو نيالي جوم من كندا مغوتي سرمين بي افلي نيالي جوم من فنا فلي مغوتي سرمين بي كندا أمبي شاريا bato fensite min ka bato ye tiɲa ni ala kelen pewu tɛ jɛɲɔgɔn tɛ ala la. an bɛ sariya muhammadu ala ka jɔn dɔ, ala ka ciden dɔ, kisi ni nɛɛma b'a ka an'a ka dunkɛw an'a ka sɛbɛnw ala k'u kisi min ka ca kosɛbɛ. n'o tɛmɛna ka bɔ ala ka jɔnw a ye sira la ɲɛ masa min kɔrɔtalen dɔ, ala ɲɛ sira ɲɛ danbe la. akado aka farikolo utese tasuma koro akado ko kanda benyuma oye muhammadu ka kanda siraye oye ciden ka kanda siraye ala ka taruna kisibaka ko be juguma ye ko kuraw de dina la ko kura be bidiya be fili be tasuma de kono ala ka jow kalo jora anka kalo minye ala ka kalo ye kalo min kabbo kosobe kalo fasamantido ni akaka akanunendo silama ikasu balman benin kalo minna jamana in kayyeli ani makan jamana saudiya kayyeli ani jamana caman kayyeli ubora nyuguna saudiya kayyeli kalo in fula ye biye jamana kayyeli kalo yi ndon folo ye biye na kera o chogola saudiya jamana jate ka juman nata ani sibiri ulu de nin kalo konontonna na tannay jamana ka jate la sibiri nata ani dumasi waye tasuwa kalo kononto ana tannay balma nin kalo min fulanni nye lahorma kalo nani ndode bali lahorma kalo nani kalo min kawsa lahorma kalo tawye wayen nin kalo lahorma karo fasamantido nin kalo ciden ka hijira ka bon maka kata madina umar bin khattab tilela nu ya silamau jate taala silamau ka sanyelema o kalo folo de nin kalo yin nin kalo ciden yere ya wole ko alaka kalo
min be kaloyi a korta ana bonya ko o yiranna kaloyi hadisaw bena ciden ko nin kalo hari ni mogo min yen nin kalo be su iye sunna ke ciden ye dondo kere kere nin kalo la ka ke don fasamantiye akasu nin kalo silamiya demena nin kalo de la ka kafiru halaki bani sirlankaw musa na ka jama ala yu kisi nin kalo tannade ku jugu firawna na ka jama ku halaki wadi atu anni abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu shiyam ba'da ramadana shaharullahi al-muharram rawahu muslim abu hurairata ko ciden ko kalo min suni kanyi kateme kalo to beka ni sungalo semborala ni sungalo sentala ko oye alaka kalo nyennin kalo min namba kono min ye muharamu ye ni hadisa min fulani nye afdalu shiyam ba'da ramadan shaharullahi al-muharram doni kaba ko ni hadisa koso har ni mogo min ye nin kalo besu ye sunnake ko parce que ciden ko kalo shite min su kanyi sungalo temenen ko fe kan nin kalo bo sun kanyi nin kalo kono min be se ka hakke min suwala iba suwala basi sitala ni min mogo min ya besu iresu kata kalo yin folo fo be sabana iye nyumanke ye sunnake hadisa yin koso balmo nin kalo min fulani nye anni ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yawm asra fa amara bisiyamihi muttafaq alayh abdullah ibn abbas ko nin kalo jommina kalo min fulani nye ko atanna ko cide nya su ko aye mogo nya mariya fana ku kasu wani ibn abbas radiyallahu anhuma qala ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yataharra yawm bisiyami faddalahu ala khayrihi illa haja al-yawma yawma asra muttafaq alayhi abdullah ibn abbas ko alema cidenye ni abe don sun geleya ka don yini ka sun geleya ka don su fasamanta don to ka fana ko fonnin kalo tanna do asura do ciden tumbe o sun tun ka gele ciden bolo na ba sun fasamanta don to ka nin kalo tanna do ciden tumba su sallallahu alaihi wasallam asutun ka gele ciden bolo kosobe balu nin kalo atanna min fulani nye asuni asabatira abdullah ibn abbas bolo anni ibn abbas radiyallahu anhuma qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madina fara al-yahuda tasumuna yawma asura قال ما هاجا قالوا هاجا يوم صالح هاجا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه أخرجه البخاري hadisan nan abdullah ibn abbas bolo ako ciden nana madina ko ayasoro yahudiya ben nin kalo tannasu ciden nyunyinenka ako aw ben nin kalo tanna mi sunte ni nyedon jumaye yahudiya ko ni nyedon jumade ni nyedon de don min ni alaye bani sirlanka musa na kamogon ayo kishi kabo ayo kishi
ayu kisi kabo uka juguma Musa yasu puru kala barikada kiden ko neni Musa bonyali ana kan nema barikadali kaka kateme auka kiden ye kalo intannasu sallallahu alaihi wasallam ayem mogo nyamariya ku ka sufana wala mbalmu nin kalo tanna asunni kanyi tumami kiden yin karan nabi qatadata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an sawmi yawmi asra قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أبي قتادة كهدسانا نسيه مسلم كنو ويتشيدين ينكا كن ننكالو تنا سني براجي جمان بالا تشيدين كن باجيكي سامين تمنا أبو جنب مسو يافا كبو إلا ولم بلمو يايرا ننكالو السني kuma mana atanna sunna do fasamanti ababala nungu ciden tumbe tanna yusu ka barika dalike alaye Musa na akamugo kisili minke nin kalo tannala ani ni alaye Firauna na ka jama halaki o kofe ala nana ciden nyamariya ko aka yahudiya fonko nyonya ko anu kanake bato chogo kelena hari ni bato togo de be minna ani yahudaw kana kelenye bato chogo kelena aku soso wala hadisa wure nana ciden ko sallallahu alaihi wasallam laynum baqaitu ila alqabil la sumanna tashiya o kele ciden ko ni alaye neto sanwure ninye sanwure ye mbe kononto nasu katanna faraka o sayi maciden coro balola tuguni akera sunna ye ambolo ni ciden ka kuma kanye anka kononto nasu katanna faraka barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al dhikril hakim aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مراتب الصيام يوم أسرى balmaŋo niŋ kaloo tannaŋ sunni a naana lahala damado la ibnu qayyim al-jawzi a ka kitaabu kono zaadul ma'aadi fi hadi khayr al-ibad a ko niŋ kaloo tanna sunni lahala naani de do niŋ ye lahala naani doola kele ke iye niŋ kaloo tanna sunni ya sunna ke Allah hala folo ika kononto nasu katan nasu katani kele nasu ni la hala inde kanyini abeye parce que niyen ninke katile sabayin su na ya suru mogo min kan ladaye kalo tile saba suye abo wasaye hari nima tile saba wore su kalo yin kono nimbi ka tile saba su abi wasa ola ka kononto nasu katan nasu katani kele nasu miya asun chogo folo asun chogo fulana ka kononto nasu katanna faraka miya chogo ya fulana a chogo ya sabana katanna doronsu ite su anye ite donsu akofe katanna doronsu oye lahala sabana lahala nanina katanna su katani kelena faraka ibnu qayyim kon nin kalo tanna sunni abese ka sunnin lahala nanin dola kelen bela
dowdo ko katanna doronsu ko makarhudo me doni ko ka kuma sahalena makarhu tala adaga lendo katanna doronsu abe do fana bolo konon tonna ani tanna ibode su ube katanna doronsu me kana tanna ni tanikele nasu ko pasike hadisa min nana ni ciden ko sumu qablahu yawma wa ba'dahu yawma wa qaliful yahud o ciden ko aye donsu tannanye aka donsu akofe aka yahudiyen aku fonko nyogonya udere waye dola sumu yawmahu sumu qablahu yawma aw ba'dahu yawma aye donsu anye aka donsu akofe doni ko ko ni hadisa min fulende nye as-sanadul la fulendo ko hadisa masaha ko ola ika kononto nasu ani tanna ube ika tanna dronsu me minye ka donsu akofe ko hadisa masaha do ben ninka donc ola me doni ko ka kuma sahale ko ni hadisa la fulendo de hadisa min ko ye donsu anye ube aka donsu akofe hadisa sanadul la fulendo ni ibn Baz ako hadisai mana ko hadisa sahalun nana la min be hadisai mana la saha odo ya munye an ko cidon ko afdalu siyam ba'da ramadan saharullahi almuharram cidon ko kalo mi suni kanyi sungalo temenen kofe alaka kalo inde do muharram ni muharramu be su yere fenti kawo ni tani kelena de sunni pembika ari na ya sura hadisa sanadul la fulendo adona mana donna delila wore kono bon qaymu ya so nani min fo la hala nani min fo minyen nin kalo tanna be se kaso o la hanal nani do la kelena donc ambe ala deli ala kasun aka no yanye anya fo chogomi kalo fasamanti de do awasilamu ukasanyele mana silamaw ka sa nyele makalo folo fulaninde silamaw ka sa atumbe hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro de la sisa silamaw ka hijriya sankera bakele ani kemenani ani binani ani wolonfla akero e sisa awambal manin kalo in kono tanay sunena anko saudiya ka jatela juma ye kononto naye sibiri waye tannaye jamana in ka jatela sibiri ye kononto naye dumasi ye tannaye abe dow bolo ko sibiri suni ye haramu ye abo fana me mogow la ni wakati sugu nana ni wakati na ɲɔgɔnna nana mogow do bo fo ko mogo kana su samedi do sibiri do ko mogo kana su ko ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko mogo kana sibiri kere ka kelen kere ka su fo ni sun min ye farda yika ko ni mogo min ye sibiri su hari ni ima fen soro min bi isun tige nay ni iri farade te ika iri farata ka nyimi ki ka sun tige kana su sibiri do ni hadisa min fulen ni nye hadisa domba ngana munun temena uma sonni hadisa ma imamuna malik rahimahullah ko ni hadisa ngaloye malik ma sonni hadisa ma akon ngalondo alladhinatu daima libusi lima uliftai ko ni hadisa asahalente ibn Baz ma sonni hadisa ma ko asahalente ibn Usaymin rahimahullah akon ni hadisa sahalente wala shibiri besu uko samedi harin ni hadisan yi sahara kiden kambere ikana samedi shibiri de kere ya ni sunye kabo don tola me ni shibiri ni kas lada sundo de benna ube abenna sunna suni do de iba asu wala foitila parce que e ma su ko shibiri do de e ya su de abenna sunna suni minna ni shibiri benna arafama abe su e ma su ko sibiri do e ya su de arafa de do ni sibiri benna jomina tanna ma iba su e ma su ko sibiri do e ya su ko jomina tanna de do hari ni hadisa yin sahara janko doni ke baga nyumon fan jama
uko hadisa yi sahalente bunu shemi rahimahullah ka kaseti dola yetten bihu ko ni yoroka ko pasika le ya me dowla ko tumami ni na nyugona kera uka jamana kono ni ewa asura kera ewa shibiri ani dumasiye ko dow ye shibiri sun ko dow yu nyamariya ku ka sun tige ko shibiri te su ko ode ya to alayi hakili jigike ko yinna ko atigi min yennin kuma fo ko shibiri do munun suna ku ka tige ako mustahidu de do me ako me mustahidu be ma be sababa ma de mustahidu de ya tigiye me ako me mustahidu be ma be sababa ma de donc ambe min fo shibiri abesu janko shibiri sun togo min fulan ninye ima kelen su iba ni donde de su tiden karisa sahalen nana dondola anana akam muso doma aye juma su asunde do asunto do juma aye muso yin ka muso yin ko ale sunna juma do e tiden ko kunu e sunna ako ayi ako iba fe kasu sinia ako ayi awa tiden ko atike mo kana juma kere kere don to la ko iba su wonna ya suru ka shibri su ka farafenka ka fara don reka ko atebbe a haramu yalendo juma kofe don jumambe shibiri min ye juma kere kere ya kaso ako kunu sunna wa ko me ala misa ko ayi ako iba fe kasu e wa siniwa ko mi shibiri ako ayi ako wala ikasuntige na tun kon ba fe kasu shibiri shini ciden ta fo ko aka kasuntige wala ka samede ka jewa shibiri su ka fara don wareka ba shi shitala ka hara kelen su arafa kama ka kelen su asura kama foitala adagarai ka ke ka ni don fana su nyogon fe ko min yinan ta be chogomi ba shi shitala abe su hadisa min nana ko kana su hadisa don magana wore ko hadisa masaha ko iditirabu be hadisa inna amasaha donc hari na sahara nya fo chogomi ka sibiri dam kere ya dama ka su ko sibiri de do ibali la odela men ni anilla da sundo de benna ube ani sunna sundo de benna ube iyasu ka fara dondo yeka balilitika ambe min fo o yen ninde kuma sahalenye doni ke bawu bolon donc ambe ala deli bato ani sun ala kuno yanye kalo yin kono ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.